ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ADC ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ INCꯅ ADC ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯔꯤ NPF ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯤ ADC mikhalda Congressna District Council tarukki manungda maridi amuh hanna mai pakani haina Deputy Chief Minister Gekhangamna phongdokre amadi Asumalal gi wayan pham oiriba District and Session Court Office ta masagi sahi semdoktuna officer oiba karmasari yauri pau shandong pizari Hana pangthokiba Autonomous District Council tarukki vote masing ngasi ayuk pung nipan dagi hona tongan ba district headquarters singda security administration thoranga loinana thiba hokhiba loinana ngahaki mawangna phangba report ki matungina Congress na ayamba sitsing mangjil thari NPF amasung BJP na mathang sena chatli Sadar Hills ta sitara nipan gi poll lawthokibada Congress na tara BJP na ahum NPF na ama masung independent na am phangkhre Ukrul Autonomous District Council ki oina NPF taruk independent ama mai pakre Surasanpur Autonomous District Council ki haujuk phawbada Congress ki manga BJP ani amasung independent ama mai pakre Tamilong District ta Indian National Congress na ama BJP na ani amasung NPF candidate ani kaki Senapati ta BJP ani amadi NPF ama Santil District ta Indian National Congress ki mirep taret mai pakhi BJP na ama independent ama amadi NPF ki candidate ama mai pak le hari Autonomous District Council mikhalda Congress na District Council taruki manungda maridi amuhna mai pakani haina Deputy Chief Minister Gekhangam nangasi amuhna phongdokre Imphal ki Palace Compound da Press Trust of India gi Imphal correspondent Phanjobam Tarapona handakta leikhidabaga mari lenena mahaki imung munungi awabada saruk yabu oina Deputy Chief Minister nangasi leikhidabaga yumda sakki apamaduda permission hangba wahangda Gekhangamna tongan ba district singda anti social element kayana ADC mikhala si subnam sasan toki Congress ki vote phangdana mohonarabasu District Council mari da Congress na chauna mai pakani haki Forward I will hand hagi them stand Tori. Counting is slow. I think he can get voting machines in a trader. I think she can get ballot box tobanina. No, the key from the Galaga election staff, which officers so you can know of Sanayama or Gira Kara. Then the power of Tankais and the district Yauri. I don't know who the campaign being there. I think whatever. Result, whatever mandate given by the people, we have to respect it. Out of 6 the Mario, still we are hoping. Amaromda Myanmar the land sinduna Bharat Lanmina operation Chatabada underground Yimi Taraga Manga Hatle Have report to see Kadai Power Chumbage Hana Hangada Home Minister Su Oibaga Hangamna. Masileba Ani Marta Chataba Tabak Oibana come in Pibangam de Pondoki. Achum Arangi Wayan Pam Oriba District and Session Court Office ta Masai Sahi Semdotuna officer Obiauri. House officer Sida Sarister Dar Oina Ladiba Mio Adudi Ukul District Lamlang Getagi Hosuna New Second Tribal Colony Deliba Mio Amani Hari. ISTV News na Pangma Pawgi Matugina Hai Bakarmasari Asina Mahaki Metric Certificate Dero Bird Asi Kisap Lising Sama Panyakai Mayigi Mars Kitang Amani Haiduna Pondokli Adu Service Bukta Lising Sama Panyakai Taruki Mars Kitang Ama Oina Iramki Ilamas Kamari Lenana Mahakesi Sang Pumbamang Kibagaloina appointment order Amadi joining report on String Batiba Kandabi Awapa Mayoknari Lising Sama Punubudra Tareta LDC Oina District and Session Court Office Tabuk Tobohoki Makatana UDC Accountant Amadi Head Clerk Kaduna Gazetted Postki Sarister Dar Oiduna Lady Tabuk Chalak Padigi Paraga Hosu Power Mahana Say Contraga Nipan Service Story. Kesasiga Mari Lenina promotion Kagadaba employee Kayasu Kaba Yaduna Libadagi Pendaba Pounary. Listening Masamapan Mapumatoida Mahaki Derobard Asi verified Taunaba Borob Secondary Education Assam the Sea Taduna Kangalabasu response Pankide. At the Wahanak Sayasigi Me Marida Haribasam Borta verification Tobinaba Mari Lenabasina Kangan Badagi Zungetang Nipan the Mahaki Derobard Asi La Le Hana Borob Secondary Education Assam Academic Officer Kangalaki. Mahaki Kesasi criminal or the big Madam Karisulate Hanamakayati Fondonari. Nixon BI Delhi Law Minister Jitan Singa Suaran ba Law Degree Certificate para Bagidamang Housing Numit
मरीनी पुलिस कस्टडी रिमांड लेरिबनी IFCD Department na Turel Khonungda Makhalamati Yum Kay Amadi Dukana Singba Yauna Turen Turbanda in Kol Question by Yaroi Haina Matam Kargi Mamang Madi official Singna order Power Tokre Madi Makata Pada IFCD Minister Namtang Hawkip Yauna official Singna Satuna Turel Khonungda Nium Kaina Sazan Bayum Kaina Singba Lotu Tabak Power Tatakrabasu Sakarasana Packer Patabakta Tung Koina Sanabaya Packet Tabana Housing in Pal Turel Madi Nambul Turen Game of Pamkayada Turel Khonungda Dukan Crematorium o yen loi pham yauna mafam ayambada inkol question na yauri masida mari le na department a kari amata mi yang changdri matam gi oina thabak packet pana tung koina sanaba thabak oidabana sarkar order kaya ama thoklaba sumi wa kya na kari suna sungdana masa na tawgada thabak sing tawdura leiri Turel Khonungda yum kai sajanba crematorium amadi o yen loi pham sajanba yauna inkol question bana Turel ge ising moran badana tana nongju tha matamda Turel ge ising echel da apan ba pi badagi ising saw yawa maram sadana mayuk na kaya asidagi tingna bani haidona IFCD department order ama thoktuna Turel Khonungda makhal amatagi yum kai sajanba amadi inkol question ba yaroi haina khangan kibani Manipur leba tongan ba class 12 ke thak phawba hangliba private school kharana tawning mamongda mahiroi khunai gi interest ki wang mada thabak tawriba sei khudakta tokna ba Democratic Students Alliance of Manipur jasam gi cherol man appeal tawrli hariba school khargi authority na class 10 pass tawraba school masagi mahiroina atop pamjaba school da class 11 tamthana gi dakar oiba mark certificate transfer certificate singba pithoktana phazil ka thamri base khudakta tokna na wafam thamlagli asingba mahiroi masana pamjaba toan institutions singda mahi masing tamjabi hak asi kadongaida school authority na matloidabani mahiroi masada mama mapa singda school authority na nampuda class 11 tamna na dakar oiba documents sing phazin na thamli basina kariguma mahiroi singna masana pamjaba school singda mahi makha tamthana na admission nanghauda tarbadi maduda thorok papa phate gi daita school masana pogodabani hari jarolna sina makhatana school singda kanaguma mahiroi masana topa higher secondary school singda mahi tamthaning bagi dakar oiba documents sing school singna phaznu thamlebasi makhatana tawdana na ba appeal su torbi Somarendra gi tarag manga suba Matthias Ningsing Thorom ngasi khulai nadibam social standard club ki complex ta pangtokre aramam Somarendra trust amadi social standard club khulai nadibam lekaina punsin bathor maduda IFS retired Pulal Lalmuang Kaibom Amadi Tongan Mioi Kana Sar Yaduna Lake Treviki Mitam the Lake Sukatki Thorongi Manung Chana Mahibu Singi Lebaning Basering Sangam the Pangtoki Badura Aram Samarendra Truski Hana member Uramba Arkiran and Drzna Lake Reba Samarendra Si Lebakitamukta Katokraba Masak Naibasingi Marakta Amani Magna Mamalibaku Yamna Nuchizakiba Angambatak Lebakitamukta Katoki Bani Haki emancipation of women in the town. Man, I don't really love him. I do not see most days that my young side to use my palms around the other. Man, like the other matter, I'm still works of the Tungda Kangzabi Meditanu Artist Kam Drama Association Angangi Moyang Parba Kamba Shilang Bauki Aramum Somarendro Lake the beginning sing Torum Galuna Taradak Suba Aramum Somarendro Memorial Lecture Konula Paktaliba Lamian Masali and the Pangtokre Aramum Somarendro Trust na Sindra Pangtoki Batromasda Impal Free Press K Group Editor Pradip Panjawom na Preside Tauduna IFS retired Lalthamong Kaibong na Ethnic Churning Chikumi style Hibas the Wanganki Maite Council Morina Susinduna Aramum Somarendro Lake the beginning sing Torom Pangtokre Tromasda Kano Pop Upon Manupi Loop More Indo Myanmar Waka Forum More Yitongan Community Luching Basing Club Organization Kayagi Muching Saruyaki United People's Front Manipur Amasung Kori Power Youth Club Anina Puna Sinduna Tara Mangarak Suba Aramam Somarendro Lake the beginning sing Torom Yuremba Maka Maning Lekai Community Hall da Pangtoki Tromasda KYC President Tingbaizam Tomba Advisor Sana Zauba UPF President O Bikramjitsu Saruyaki Patriotic Writers Forum Nasu Thoromasi Manipur Press Club Pangtoki Thoromasda Professor N. Kogendra Forum Gi President Ragula Sangthem Nambol Samri College Gi Principal Oramba N. Gandhasu Saruyaki Thoromasi Saruk Ama Oina Ragula Sangthem na Mite Mayekta Iba Kungangi Chithi Mingthon Ba Larik Ama Amasung Jun Tarag Nipan Gi album Amasu release Toki
थासगी मरीदा चांदेल की एम्बुसदा चैनब सिंह इंडियन आर्मीना म्यांमार के गमखै लानसिंदुना लालहोब कैमरूम हाले हाइदुना नेशनल न्यूज चैनल सिंह फोंदोलिबसी अरानबा युमफम याउदबनी हाइना NSN के न फोंदोखरे लोबसगी अवांग बथा की पाउगे लिखुल मपल्लदुना नागालैंड फोंगमा पाउचे अमना थोंगसी इंडियन आर्मीना मखुगी इज्जत कन्नब होनबनी NSN के कैंप सिंह अटैक तौरपलैते अमसुंग लुप असिदा मिसी मिना याउबलैते लुप असिना जुन मरी की एम्बुसदा लैखिद्रबा अनिगी मफमदा शांति ओइना इकाई खुमनबा उतखी आर्मी की वफम असिना चुमलबदी असिब हक्सांग सिंह पुथो हारी टीवी चैनल सिंह उलिबा गेम की मफम सिंह अदु बॉर्डर एरिया दा लेबा मफम नते इंडियन आर्मी उलिबा से मॉक ड्रिल नि जुन मरी की एम्बुस अदुदा सरुक यारुब सिंह असोय अंगाम याउदन हलक ले हारी गलाक अयुक पुंग तेलोम तारकपा अदुवाइदा भारत लानमी सिंह दा मणिपुर की उखरुल की मताई म्यांमार के लोनब मफम अमदा लेबा PLA की OP मोबाइल कैंप अमगी मनाकता खरना लिखलक्तुना खर अमना यामना लापना लेदुना केमसगी संतरी पोस्टा लंदारखरे हारी लोबसगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी रोबन खुमन की चेरोल अमना PLA की लानमी सिंहना लिखलक्तुना लंदारखपा अदुदा खुलै थुना लान मायुकनकी संगललिबा हई सिंगले हारिबा इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सिंग असी PLA ना ओनसिंदुना लंदाबा दुदा खांगमंगमदुना मखुता पाइबा नोंमैगी मरु थन्ना यावबा मैगजीन फावबा लंथोलमदुना चेनकी इंडियन फोर्स लंदारखपा दुदा PLA की माइकैदा असोकपन अमते यावकिदे लाल मतुंगदा अकोइबा मफम सिंह अदुदा PLA ना पेट्रोलिंग चप्पा मतमदा ई ताबा थेंगनकी मसी मखुगी माइकैदा असोकपन यावब्रा नत्रगा सेनखिबा मतमदा खेबाटपा यावबना हाइबदुदि हाइबंगमदे हारी चेरोल सिना मखाताना तरुक सुबा बटालियन डोगरा रेजिमेंटा लंदाखिबा सिंह पाउ सिंह ममांगदा यावख्रे जुन मापन की अयुक्ता लंदारकपददी PLA की मोबाइल कैंपतनी तरुक सुबा डोगरा की लानमी सिंह हातखिबा लालोबा सिंह हाले हाइना टीवी रेडियो अमदी पाव सेसिंग यावरिबा असिदगी हौना पाव से लानबा हौरे इंटेलिजेंस के पाव कुप्तबगी खुदमनी अमसुंग मियामदा अतमनना नमथाक तौबनी हारी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक तौबा ngamba मालेम की हाई सिंगलबा लानमी सिंगा पांखकनी हाइना मसाना मसाबु कासिन कोया योंगना थागत चरिबा भारत लानमी की मकोक थोंबा सिंगना अचुंबा हाइबा ngамद्रे भारत की मियामबु लाना लमजिंगले भारत की मियाम अमसुंग मखोगी लानमी की मोरल वांखटनबनी हाइदुना अरानबा पाउ संदोलिबसी चुमनगी अरानबा प्रोपेगेंडा नतना यामना मुल याउदबा प्रोपेगेंडानी असिगुंबा लाना पाउथोपा असिदा मणिपुर मियामना थाजबा थंबिगनु हारी इमुंग की थबक सुननबा थंबा नुपा मचा अमा मराल कया पिसिंदुना फुसबगी थौदोक्ता चेनबा इमुंग अदुगी युम्बु याउना पुन्ना मियोय तरा सिबजुसन मैजिस्ट्रेट इम्फाल ईस्ट कोर्ट ना मेगी तांग कुनगा मापनदा थोखिबा ऑर्डर अमना मखोय तरा लालिबा तांग तरा का तरुक्ता कोर्ट लाकना खंगनख्रे हारी मखोय सिंगदुदी पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा वांखै अंगोम लेकायदगी इरोम लोकेंद्रो सही यांखै हुमदोय मा के लोइनबे चित्रा सही यांखै माथोय अमदी मचानुपी लेमिना सही कुनगा माथोय मखोय हुम कोर्ट कौखटपदि यावरी अतोपा मियोय तरेट अदुना लोकेंद्रो की लेखिद्रबा मचानुपा का तिनरंबा थमैबन उरिपोक याम्बेम लेकाय उरिपोक सबोन थिंगेल क्वाकैथेल अखाम लेकाय हारिबो मफम सिंग असिदगी मियोय सिंगनि हारी मखोय की मथक्ता पोरमपाट पुलिस स्टेशन ना लौकलकपा FIR अमगी मतुंगिना जिबजुसल मैजिस्ट्रेट इम्फाल ईस्ट की कोर्ट ना मखोयबु कौखटपनी हाइना ISTV न्यूज ना फंगबा पाव अमना हारी लिसिंगनि तराहुमदो की आगस्ट की तांग तरा अमसुंग तरा का माथोयदा लोकेंद्रो याउना महा की इमुंग मनुंग अमदि लोकेंद्रो की लेखिद्रबा मसानुपागा तिनबा ममानब सिंगना मयुमदा थबक सुननब थंब नुपा मसादु बुतमथिनो ओटपी नबीबगी मतंगदा नुपा मसादु की मयामबना पुलिस ता वाकलकपदगी खोंथांग असि लोकलखिबनी माके वकत अदुदा लोकेंद्रो की इमुंग मनुंग अमदि लेखिद्रबा मसानुपागी ममानब तरेट अदुना माकी मनाउ नुपाबु ममाय ममित अमदि मखुत पुनसिलगा बाथरूम दा इसिंग हाइदुना फु चैबगी थबक चतकी हाइबो वफमसु याउरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडोना नुपी पुलिस का लोइना थासी तरेता सलुंगफम मया लेकायदा थिबहुम के थबक चथबदा RPF PLA की मियोय अमा फारि हाइना पुलिस डिपार्टमेंट के PRO के चेरोल मन हारी ममिंगना लाइस्ट्रम इंदु देवी एलाई स्टोन सही कुनगनिपान अपोक पर लेखिद्रब तोंब कवि वाइक्रोक कप्रांग ममांग लेकायदगी हारी अमरोमदना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो कांबू अमना थासी के तांगनिपान दा माइनोलेरक एरिया दा लैबा चिंगनब युम खरदा थिबहुम के थबक चथबदा KYKL की ओवरग्राउंड मेंबर ओइना थबक तौबा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर अमा फारि हारी फारबा मी अदिग ममिंगना चोंगथाम बिनोय सिंह सही यांखै मंगा अपोकपा लेखिद्रबा तंफाजाव कवि सगोलबन माइनो लेरतगिनि हारी मंगोंदगी .32 की रिवॉल्वर अमा मरु तरागा मरी अमसुंग गन लाइसेंस बुक अमा फंगी हाना PRO के चरोल असना हारी ISTV नेटवर्क ना सिने डायरेक्टर्स गिल मणिपुर का खुसम नदुना पांगथोकलिबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल के थाकता सरुक यारुरबा शॉर्ट फिल्म अमदी डॉक्यूमेंटरी फिल्म फेस्टिवल की तरफ चनबनिमिता
फिल्म मेकर खागोकपम नवकुमार की The Victim हाइब फिल्म से उतकनी मियामना ISTV संगाई चैनल दा नुमिदांगी पुंग तरेट मखाई अमदी पुंग तरा मखाई दा उब फंगनी प्रोग्राम से हयेंग अयुक पुंग मापन अमदी न्यूयुंग मतुंग पुंग अनीदा हाइब चैनल असिमतदा अमोहना टेलीकास्ट ओना संतोकनी पाउगी मरथना ब्रेक अमतक लुमिनसी अमुकन तरामना ओक्सरी इम्फाल दिमापुर लंबीदा सर्विस तौरीबा गाड़ी सिंह ड्राइवर सिंह थेंगनरीबा खुदोंग चादब सिंह मतंग ngasi नोंमगी ओइबा खननिनबा मिफम अमा नॉर्थ ईस्ट सिदा लेबा तंफा होटल ला पांगथोखरे ऑल मणिपुर इंटरस्टेट विंगर एंड क्रूजर ड्राइवर वेलफेयर यूनियन सिंधुना पांगथोप थरम अदुदा यूसीएम के प्रेसिडेंट एलांगम जॉनसन ऑल मणिपुर इंटरस्टेट बस एसोसिएशन के सेक्रेटरी बिमोल ऑल मणिपुर Transporters and Drivers and Motor Worker Union की General Secretary Anil Yauna गाड़ी मपू अमदी ड्राइवर के आना सर्विया की All Manipur Interstate Winger and Cruiser Welfare Union की President शेखर जन हाई की बता इम्फाल दिमापुर लंबी द ड्राइवर सिंगना पुकनिंग लेताना गाड़ी थौबंगम नद्रे मोनबुंग हेक लांथो की बगा खुलाई पाइबर सिंगना सेल खाइबा थेंगनगदरा नत्रगा फुबीगदरा खनबदा गाड़ी निंथिना थौबंगमद्रे अमरोमदा कोरेंगे हेक लांसलकदा बीडीएफ थेंगनगनी खनबदा अवाब अमा ओरे इम्फाल दिमापुर के गाड़ी भाड़ा से काउंटर सिंगना लिपनिंग ममल द लिपलिवा से चपचाव ममल अमा लैपटॉप नरबा ngasi मिफम असिदा खनगनी हाकी की लंबी से थोई प्रॉब्लम मयाम से सो मेनी प्रॉब्लम लेकर है बजी लाइबन नाहरोन की पुलिस की होजे अखोइना थोई बजे चाही की हेक लाख मतम जे कोई कलाक से निप होरेबो मरम दे केगराम चाही की टैक्स से हेक पीदे मतम ड्राइवर सिंगदर फुबो होरे अदुना अखोइना गाड़ी थौबो मतम शांति होइना कोई गाड़ी थौबो ngамद्रेबो सबना अखोइ जे मोरबुंग दगी ना कापुबु से सिग मरुंग जिदा होइना गाड़ी थौबो मतम गाड़ी अखोइ गाड़ी अमगा थैना बजिदा अखोइ अमदु लेहोब्रा पार्टी लेहोब्रा हंगेबा मरम टैक्स थीरजु मोइना गसी मोइना ची अंगांग कलकनी कोइदा अंगांग कलबसे सी से नते फार दे फुनी ची सी कको हागनी अदे अंगांग जु उतने मु ची नते हाय अमु हागनी अदे के आदे उतने के ने उतने ची ग कोइ का बतुन मोइनो ओजा ची का सुरे पलिसिंग पिरम को चाथन हागनी Samuru Bazar ngasi Bharatiya Janata Party BJP Mandal की ऑफिस अमा हांगदोखरे थोमददा वांगोई केंद्र की हाना एमएलए ओरम BJP स्टेट सेक्रेटरी सलाम जोई BJP इम्फाल वेस्ट के प्रेसिडेंट थोंगाम चाव यावना मियो क्यान सर्व याकी थोंगम मरी लेना थोंगाम चावन हाकिबदा लालिबन नबेम्बर की था फावगी मनुंगदा असेंबली कंस्टिट्युएंसी अहमदा मरक की मिखल पांगथोक के दौर असिदा वांगोई केंद्र की ओइना करम मिसक्ता बीजेपी की टिकट पीगदेगे हाइबसी पार्टी की हाई कमान लेपदा वफमनी वांगोई केंद्र की बीजेपी की मेरे पुथोकनबा अमदी पार्टी असना मिखल माई पाकनबा अंगम थाक तो होनगनी माना मखा तारदुना बीजेपी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट टीएस रावगी पौताक मतुंगिना मिखल हंगदुरबा केंद्र अहम असिदा लालिबा तांग कुन फावगी मनुंगदा पार्टी ऑफिस अमम हांगनबा खंगहलकपगी मतुंगिना ngasi ऑफिस से हांगदोपनी मरकी मिखल असिदा बीजेपी ने सिट अहम मक्ता माई पाकनबा अंगम थाक तो होनगनी हाकी ngasi hangjari basina ai number 1 faidina ham step changhen jabani maramdi aikoi gi district ki nataba state ki oina president ki advice kharaga su ta daba yadaba na maram oidina atai ji changhen jadri adubu ai yamal jai sangchan ba hormani na tarik kun bhogi manung dadi hengam bi makai hariba violation ki kendra hum ji ki office hangani by the by ai gi Imphal West ki oina अथुव मतम द केंद्र खुदिमक बीजेपी के ऑफिस हांगदोगा आई लाकदब जने इलेक्शन की वार फुटिंग बाव होजरा CSD Domestic Violence Survival Group Women Empowerment Justice Forum amadi Widow Forum Sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada nupi angang da sathaba case police na matam sana lusin dabadagi crime asi hangalakpani haikre CSD की असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर किरण मलाना नुपी अंगांग दा सथबा केस सिंग करम फिल्म द लेरबगी हाइना लुप सिंगना पुलिस स्टेशन सिंग रिपोर्ट लौरुबदा केस सिंग मपुंग फाना लुसिन दबा थेंगना की हारी 2010 दगी हारगदी हुजिसे ऑलरेडी सही मंगादी सुजलेदनको सिगी मतांजिदा यामना केसिंजे ट्रायल चथरगा लोइसनगिबा अमता लेरमदबा चासी थागा तोरे नत्रगा थागा खरे हाइबगी स्टेज फाउदंग लेरमबसिदा अखोइना कदंग स्पीडी ट्रायल ओइना तहनजनिबा हाइतारे थासगी निपानदा बिष्णुपुरदा ताबा बीडीएफ पर्सनल अमा इम्फाल द पोचै लेबा लाकपदा इम्फाल कैथल अनि की मरकता इम्फाल वेस्ट की कमांडो टीम अमना मराल पीदना मिया ममांगदा थीना फुबिखरे हारी थोदोसिदा सोलबा मियोय असिगी ममिंग खुनराकपम जीवन अपोकपा बीर चंद्र निंथोखोंग वार्ड नंबर 3 दगिनि हारी मणिपुर प्रेस क्लब त पांथोपा पाउगी मेफम अमदा ऑल मणिपुर बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन की वंगांग लोय रियाज खाना
thawang sibu kana yaning da phongdok pagalo na chenari ba commando singi mathate action lokhana ba Bishnupur SP da cherwalam pisin kre hayeng Imphal West SP amadi DGP da suwakat lagani jun taramanga phawgi manung action logdrabadi BDF singna kan ba khongjang changsilagani hari BDF amana natragana police amana civil da laiba BDF tu natragana police to khud thabagi sakna dima song tarpata agani BDF sing tara samha sana chapchana ko BDF targa matamda police personnel da natragana commando sing khud tarpata agani mane puda ambo le mo sugumba koi khulai pai on saudi culture ama ko mane puda sana resi mele ba dimame na athu bada semropa chunthokpa ma ya darkar hoi Congress na lingak pa state singda BJP government na hanthane yengle haina Congress na phongdo ki wapam Union Finance Minister Arun Jaitley na yakidre Congress na panba state singi fan sarug hum phawba hengelagani hari Nasin midang pung terplom taba matamda moriegi IB manakta sakti leba bom ama pokhai kre thodo asida so apandi yaukidi hari Khongjom War Memorial Complex ta tourist center ama wahina bagi pandamda hauzik sangbat sagat liba Khongjom Mega Tourist Center gi saruk kharadi quality control tawdre jun tarak manga phawgi manungda hauzik samgaliba si lokthok tuna nauna amung hanna siamna ba wangjing ten tha kendra development committee na dabi tawri gasi committee music na pawmi yauna Khongjom gi samgaliba phomsing satuna yangsin bada suram liba thabak sing ubada members na pendaba phongdoki committee gi secretary Rosel Thongamna center sigi horakpada samgat pada water body asi quality control amata tawdre pukri asigi mamai da nung haptuna chaliba sing nung manbadi nung amata nate nung manbani nung amata nate hari singleibak ni masi pairaga thudek payai pukri asigi mamai chanbada sinariba si chinglebak ngaktani nung sing asibu phariba bimasi inchi taradagi hende masi phut amaga makhai phanggadabani masigi mathakta yot yawgadabani quality control tawdana suriba si jun tramanga phawgi manungda loina lokthotuna nauna amuk sengmat kadabani hairi khundrakpam kendragi sinam khul amadi ising thenbi school phaunaba kongba turel mathakta khundrakpam gram panchayat member amadi miyam gu khusam naduna sakiba RCC gi thong ama ngasi miyam du khusinakre thoramaduna Imphal East ki upadhyaksha P Sundar khundrakpam GP member TS Angobi Devi na saruyaki thorong mari lenana TS Angobi na sinam makha lekai da sariba thong asi sahi kaya siam da bana praja singa lau singu yauna thabak thoram kaya da khudong chada ba mayuk naduna laki lamdam ma sakot pada lambi thong asi yauna maru oi kendra gi MLA phawba miyeng sangbi da bana praja singi awa khangduna maki make diga ma thodang loduna miyam ga punna thong asi saduna miyam da khusin da bani haki P Sundarna hakibada ekoina thabak ama tawbada thamoi sengba amadi kathokpa changi laijariba putholiba pukai kharasi lalonduna nasilamdam asida agon ama laklagani amasung thabak phangdabi awaba leiribasi hanthaduna sakotpa haibadu oirgani haki Desam Head Office ki Secretary General P Premsana preside tawduna Desam Khongjom unit ko wa semle hari lonana unit sigi thau punana ba mioi tara su khankre sobom Premjit pu president amadi mutum malem ngan mabu General Secretary ona khale hari amukana break amatang kalominas break matung amukana taram nok sari taramanga subaramam samarin roning sing thorong mari lenana pari imam kanbalu Imphal East na sinduna taruk suba state level painting competition amanga si lining thau puthiba sanglen khurai da pangthokre competition asida class 3 dagi 5 amadi 6 dagi 8 faw ba category ani thona khaidok tuna mahiru sing saru yaki lupke secretary thodam jetiana ningsing nomit asina mari lenana drug lana sizina duna samaj da pidi ba saitheng haiba thim da competition asi pangthokpani haki taruk suba keling competition asigi thimna drug lana sinabana asigi manisu tuna gi pidi saitheng haiba sina handaki taruk suba mam samarin da laki da bagi ningsing thoranga mari lenana bari imam tana lobni sinjaba asiguma sahi asigi thimna Manipur Network Positive People samadi World Vision India ani no sindurang dagi Nirmala Hotel sa tharakiba peoples living with HIV consultation program nga solution kre losan bagi thoramadu da Zanimski ART Center gi nodal officer Dr. Lokeshwar World Vision India gi program officer Lolizon amadi World Vision India gi national coordinator Dr. Rahul Susaruyaki Manipur Network of Positive People si president LD Pagna HIV gi loina hingiba chahi taraga mari dagi na tarani pan phawgi leiriba angang singi oiba interaction program ama hayeng dagi horgan nini chupna pangthokani masida angang singna makuda phawriba wakalon singadu amaga phongdokna duna kari toba yabagi haibudu kupna yengani ase pangtholiba consultation program asigi recommendation ama sakada langkit kani haiki World Vision India gi advocacy officer Desi David na Bharat Sakana nako yukutangda peoples living with HIV ga sagonariba singa ART piri
adubu Manipurdari hepatitis C gi samesyadi adumuk lady maramasina sakana skim singasi mapung phana paket pamathau tai tongan bakana bakaya si phangana ba atai patar singa puna thabak tominna bagi tangai fadab lai haiki accessing the government schemes, it is a very much need for the people, those who are in grassroots, especially in food, health, employment and pension schemes. So that we just want to see the sustainability part of the communities to access the government schemes. And especially in food side, nutrition side, double ration for these children living with HIV/AIDS, and also ART pension for the people living with HIV/AIDS. This and all possible for south side. But developing country, for 10% is overall 10% is acceptance of this government schemes in Manipur. Manipur gi minority or Muslim sing mahima singi lam da sothari. Thong manana bagi damak government piriba kudong sab sing lahong na hona si haina works minister Dr. K. Ratan Kumar na phongdokre. Poma sing asi mayang Imphal Bengal High School da mobet ki makha da pangtokpa tha taru ki oiba free remedial coaching center hangtokpi thorom da mahana phongdoki bani thorom du da MOBC ki secretary L Lucky Kumar amadi mobet ki assistant project officer Alamaza su saruk yaki Dr. Ratan Kumar na makha taraduna hauski matam asi knowledge based society ore mipong kudimak matam ga chunaba lawsing gyan leiba tangai phadre technology sakula pagi matung ina malay masi pixel lagle mayro sing tungi yumbini haibasi miyam na khangnar bu wafam ni adu yum ama kuina chathange amadi afaba yum ohenge harbadi yumbi sing phan machangi mayro sing bu magul leiba mayro sing ohena ba muslim islinaw sing na mai option haningi haiki mar chemical thengna ba chapsana sem sari haina ex MLA ol koina phongdokre wafam sing asi yumram hidrom makale kaida ibudo tira choba khubam sangabda mana phongdoki bani ol koina makatana kendra sigi praja singa tanarga mikhal thengna ba wari pasilorpani hauze haujumak ACI na mikhal gi matam leptrabasu mikhal gi damakta sem sab haure haiki hauji koi disqualified tawra MLA oire hauji MLA dagi disqualified tawra mina MLA oidre kongoi kendo gi prajana kongre sarkar na koi si yadi hauji yamna thuna khangna na bugi damakta election ji goodbye election ji hanba hanna ba amusung koi thengna ga ne haibugi decision ji lawga koi election ji tawna no sem chaja Biraj Film Production gi Yopi have film sigi yai phathongni thorong ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thormoda film from Manipur ge chairman Surjkant Sharma filmmaker Chan Haisnam Ampim Pagi President Kishore Kumar Yauna artist Kyana Saruyaki film sada Gokul amadi Balana Singh artist Kyana Saruyari Producer Sarda Devi director na Romi Maitai amadi story amadi screenplay na heroine Singzami Bazar Dagina Kanchipur Gate Phawgi Oina National Highway da periodic renewal pangthokna ba tender process tawbada aran ma sathaki balaiti haina PWD gi additional chief engineer N Noriana Permission da phongdokre SENG Malim Zau amadi EEL Devendra Yauna mahaki office chamber da pangthoki ba pawgi mefam amada Noriana makhatana kilometer 3.3 sangba lupa crore mariga lakh kunthra henba lambi matek ase syamnabagi damak I tender toki maduda bidder mari laki makogi manungda yauba special contractor Nasir Sahana lowest oibadagi mangonda thabak ase sinaki hariba process ase chathabada karigumba aran ohi amata yaukiba leite niyom gi matungina chatakiba ngaktani haiduna additional chief engineer na hiramasigi matangda Ghaziabad ta base toba MS Wood Hill Infrastructure Private Limited Kobo Farm amana Ministry da complaint tawbudi thasigi tang manga da thabak suba lepna ba Ministry na khanghalak pagaloina tang taret tadi sanction order ama tharki mahaki maketegi di sanction tawbada marugoiba oina palakiba estimate asi lisingani tarahum de base tawbani nauna amuk shamdo ko mathau tarak payai haribu wafamasi lo court talak pada kudung sadaba kaya mayuk nakadaba amadi Manipur National Highway singa damakta thagat kiba project sing lisingani tarahum de base tawbang akta oibana akaiba kaya lakadabagi the sanction tawbina naba DG Ministry of Road Transport and Highway da aiba cherol piduna wakat kre haiki lowest contractor L1C MD Nasir Sahajina tadna mangonda tender si pire I sanction toro se 2013 gi schedule la sabne haiba moina madu chummi district gi so award tore se thabak ahum award tore ba chow ba adu 2000 13 na ngata ne di sanction to basi akoi ID ngasai gi tender karam kanda kauhiba
evaluation kram kan sanction na work se sanction kram kan to bi rakhiba tender na kram kan pi ki ba an contractor de gi complication la ka da ba haiba mem se sai to ga di sanction gi estimate si di sanction gi order se revoke to view yar ga di legal complication la ta na ba hai na director general MORT, Ministry of Road Transport, MORTS, Government of India, the Chitima Summit of Jagar. Center for Youth and Cultural Activities, Kuraina Sinduna. Numit Marini Chatakadaba, Belly Amasung Dance Dramangas, the MDU Hall Hokre, Hotopika Torumda, Hana Minister Oramba Dr. M. Nara, All India Radio, Ifali Assistant Station Director, M. Dilip, Government Dance College Principal, Rajit Adhikari Susaruyaki. B. Ras Film gi Manipuri Film Maikum gi Yaipatoni Thorum Manipur Press Club Tapang Thokre. Thomasida Forum gi Chairman Sujakanta Susaruyaki, Film gi Director na Noksasna Masung James ni. Chingamakha Liwa Ningthozom Lekaida Ima Panthobi Ningol Sinthas Sanglenama PSED Minister I Hemosandri Lunabi Brazarani na Sangha Krehari. Hozumakata na Sanabigi Paulo Bise. Ngasigi Sanabigi Pauda Mangasuba Nepso Cup ki winner Ketri Iril Mapal Youth Club no Waikre Northern Iril Valley Sports Organization Nepsona Sindra FUC Playground Uyum Pokta Tim Taragani Twena Group Bariton Kaidok to Nasatarkiba Mangasuba Nepso Cup District Level Men's Open Football Tournament Nasilution Kre Lusin Magatrumda Manipur Legislative Assembly Speaker T.S. Lokesor Minister M.D. Abdul Nasir MLA E. Duzamani M.D. MLA SB Susaruyaki Tournament Asigi Nasi Sanaki Baruba Matchta Ketri Iril Mapal Youth Club United Progressive Sports Association Pukau Bu Goal Ani Sinoda Maitiba Piduna Tournament Sigma Pu Okibani Ketri Iril Mapal Goal Ani Adu Sohel Lamadi Riaz Nasanki Winner Urba Timda Tropical in Lupala Sinkunta Runners Up Taraba Timda Tropical in Lupala Sinkun Piki Tournament Sigi top scorer NYC Nongadam Gitalibana Takre Best Goalkeeper na UPSA Pukau Gilan Chenba Best Defender Gibanana KIYC Gi Farif Fair Play Gibanana UC na Takre Akham Youth Development Club Lamsang First at level 7 aside men's open football tournament ke quarter final changkre Kasar Road Athletic Union Crow Khamnam Bazana Sinduna Union Sigi hockey ground team Taraga Mangana group Mari Thona Khaidok Tuna Sathaiba first state level 7 aside men's open football tournament ki ngasi sanaki bahana match ta Akham Youth Development Club Lamsang na Yumbu Crow Khamnam Bazar bu goal tarama thoi amada maiti ba pikre Akham Youth Development Club Lamsang gi goal singadu Semion na mapan dim amadi Isaac na goal amom chanki Crowd Khamnam Bazar ke matangara bu goal adu samboy ni sankhiyoni Tamil Nadu ge Perundari Aero District Tapangthu ki ba Kulumdur Suba Mini National Boys and Girls Volleyball Championship ta hum suba position phalaba Manipur gi nupa gi team Sanur Singh Opigatoram All Manipur Volleyball Association ge Joint Secretary and Zidane gi Khumong dale yum da pangthokre Sanur Singh da association ge makai gi achamba khutol pot pi duna puning thawatki Uttarakhand ki Bazapurda thas ke tang trom do ding tra tre phawbo pangthok toriba kunthaba pan suba National Arm Wrestling Championship ta saru yagadaba Manipur team ki arm wrestler humpu official manga ngasi Manipur Arm Wrestling Association ki chief patron Ozoina lamthaduna Uttarakhand ki damakte phal thadokre Thomasada Manipur Arm Wrestling Association ki president El Sarat Manipur team ki chief dimission S Ronel Susaruyaki K Sarat Chandra Sharma amadi TS Nabachandrana Manipur team ki nupa ki coach amadi manager ni chief dimission S Ronel na pangtok tor championship asida champion of the champion ki mana lok laba sanoro sindalupa sing kun ga mga pigani hari Impal West District amadi East District Football Association ki inter club player transfer thas ki tang mapan dagi hokhiba ga loina ngasi nini chanba numita Impal West District ki oina sanoi mapan inter club player transfer apply tawki hojuk phawda inter club player transfer apply tawba sanoi kun ga mga sukre amaromda Impal East District ki oina ngasi nini chanba numita amateur player taraga taret apply tawki ba ga loina apply tawki sanoi kun thra ga ni thoi sukre Tengre Youth Development Association Sinduna Association Sigi Football Ground da Team Taraga Tarena Saru Yaduna Satarkiba Hanba State Level 7 aside Men's Open Football Tournament King Sanakiba Ruba Match ta Nichu Luang Sangumna MYA Awang Lekan Tabibu Goal Amasino da Maitiba Pikre
aduga tournament si winner oi bangam kre losim gi thorom da lamsang block congress committee gi secretary ts netrajit secretary organization basant chongtham na maroi bamyu singwan saru yaki hauji ngasi no magi oikiba ai nga sagi pau pizari ICAR lampel patagi phangba pau gi matungina ngasigi khwaidigi sakiba si celsius degree kungamari dasmik taret oiki khwaidigi ingmana celsius degree kun dasmik mari nuksati awai singmal gi chang ayuk ta cha da humpu oiki atu gunum nyung matung da cha da marifu gani pan oiki nongju gi chang millimeter kun gamanga dasmik ahum oiki hausa losalak pada maroi ba pau amukane pizari handak pangthokiba ADC Mikhal gi phone log thokpa hokhibaga loidana INC na ADC kayada mangjil thari NPF amasung BJP na matung inli ADC Mikhal da Congress na District Council taruk ki manung da mari di amuk hanna mai pakani haina Deputy Chief Minister gi khangam na phongdokre amadi achumaral gi wayan pham oriba District and Session Court Office ta masagi sahi samdoktuna officer oiba karmasari yawi ISW pau ni tabiri basing kamu kan